27 alo arnigang sama birta thaban sami brismai disopi non birta thibi pen arjita Long live, long live. Go back, go back. Go back, go back. Johnny said, Johnny Bob. Johnny said, Johnny Bob. No more, no more. No more, no more. Go back, go back. Go back, go back. Go back, go back. Johnny said, Johnny Boy. Johnny said, Johnny Boy. Johnny said, Johnny Boy. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Hosiar, hosiar. Hosiar, hosiar. Tuliran rohan go back. Go back, go back. Tuliran rohan go back. Go back, go back. Go back, go back. Rohan go back. Go back, go back. MLA Dr. Rohan hosiar. Hosiar, hosiar. Rutin Teron hosiar. Hosiar, hosiar. Dr. Numan Moden hosiar. Hosiar, hosiar. Hosiar, hosiar. Long live. Tribal unity long live. Long live, long live. Tribal unity long live. Long live, long live. Enjoy Jolly said. Jolly said, Jolly said. Jolly said, Jolly said. Hosiar, hosiar. Hosiar, hosiar. Hosiar, hosiar. Lore! Lore! Hidung Sangre! Hidung Sangre! No more, no more! Hosiar, hosiar. Hosiar, hosiar. Hosiar, hosiar. Long live, long live. logo bang ko mana ko ahun to ne khai pin hal to khai bari mati ri cho khai mati na so putak phone ahun le khai ara tham mo ta kon Operasi Iraki Tuhan nanti tum nang berita di tim sama nanti ton pun nanti Tuhan ingat klong kira panjang dulu kasih operasi bang ke di tum ini ke YSYC puno na puji pilo slogan na hang hilo kasih ini tum tribal la tum anak kai bang cigrum nanti lo sami tum tribal la kai cepat heben binda cisong lo nili example yang tum direct si met kaprek bang lo than pon nili ke pungang tum agalo ili tum tribal la emili tum kubi posi tum clip sini kar dugang tumai lalu kubi posi tribal la emili tum clip itum kar binglong tabang pli emili do Dr. Singh Rong Hang, Rup Singh Rodron, Pera Singh Leng, Dr. Numol Mumin, di mau saben ke, ala Nandita Garosa, inge BTC pen ke bang, kreni ni tu ko, tak kubi posi klang di dia, sining duk meme, kasi tum asam sorkar tum ke itum ST, bhana apa videji bhana sigi babor ilat tum ke, alang itum alepat, kasi nili itu ni rikang tum alalo, ada itum karbia khai doan musame, itum bang ini cirik tok situ nanji, ili tuma percentage kado bida chini lo, inglo masoke 40 lakhs inki la tum non la soita tuma bangke sista community sa tumbangke la tumbangke 2 crore la tum 2 crore tumbang itum ST lo nang chijok bun thup ko bijplai lo itum a hem non istibet a hem lo sami itum non 40 lakhs samni tum dolo sami la anda do dilang itum bangke kehang nang ji asi hol tum la edum dhudet budilang se kisi sak pigi asi ni kado ove organization phantalo political cepat tipin pen itu mah ST itu mah khai phan kososi taso phan itum kecera thei ma ko itum kado bita mun thi nahi lage la sohor mun lightly enang ne kache so itum khai chi song lo longli pilang kache song son thosi itum ta la son ta chi othip ni ta mari gisu achulom head recently ta la itu masih ma khai ta ni jilo je 5% da ST kota videt therak mi mati lake
Angko la tuman include dete ko ane a advance community tayo ho mo tin nonali history long ta dola tumke no mene ko ane a big ayers pina tumke kiwang jeng dum lo ta tum jong si estina na dum lo pati ituna khai kupi lo mati non ke non anda itum competitive long botami tumke komola kar bimen bota la UPSC long bota abi film so ye long la UPSC long da kota cho general long ke chapati tum e hot do mana include de lo te ki politically talang election na thurung lo ki non Puan Kumar Roy to Ajit Kumar di son kenta tatum tanang thurung lok no ta sini ligi chuni ri kang tumang ke tum karbiang long to ana tuma banda kham phang do mata ni tum chi song chot ke chok chi na ben karbia khai ki sum ke ni li dele karbi gali tum ang ton da karbi ta sinali tum MLA tum ki thek ding tum an samira tum hoda ke na meg jang dun chot ke chok chi lo ni ge dun na pokina sot ke ta sinanga pa hai lo ka do weta ta si ini adak ni tum de narong tu dong mukan ki bang rezon mangala loje dong si bai hotal alang tu pibor idet poten itu pibun ne lake mi dong chodet pune tumon kier dong bang bonek kupi pune asini klar tak alam lo je akitok chilong ke kaduk we kar bing long ro ta dong tu nahi puri party pa the thipin ben asi komane chisong sidet tisong mom ke la bhar chong hong kro jote kar biani no sidu bok ni non ke kar biang long ke song tu ong ma ke jihang na sung tu pikano a holam lage sung pikano asi kaduk we song ti ba ham phang ti bu pin me ti pin na chisong lo asi an si tum ke chisong ko nitulah asi pini bena pang dak lo ST chor kali tum ke chisong ni non long le phelang alam pe tum chisong lek ni akinang sot ke itum PGR vijar non na tunjila si PGR vijar ke chisong ni bhar ke non itum ani hotel lo asi dak ta di tibur buri tum chisong we tum hin mata asi kado we tumata nilihin me ke lasi mises ni tum chot asi tome terme khado Karbiang long kemang adir din klui pena ke hang non ana tunche ta soy jono ko Stephen Pachun pide jimana tum ke matha teng ko ni di khani changwa sabto mane nili meta matha populo mat benefit ili tuma phan ke implementation of article 240 po constitution of toktan no lagede article 240 po constitution of toktan wo phet ame asama government tum itu phana ke ber asina bipide khangja lasi duno hola tuma phana bangke non bangke thang constitution of toktipin thang bipin ne selang thon ki asap ko chesong no itum ka chesong kon 40 ma 50 years itu itum ka chesong handbrake na pharman tami no anta handbrake to ma step Allah man ta ningje jela to ningje bo apuna to super step na chepataro ya itum bang conscious abi de polo itum kar bia khai to kata ningje jelo itum kar bi tuma kilu dola emi thang bong ta ni bahan pu bil emi thang bong ta sap to kilu ji dola itum chepa kenang la asa bang ta dukli biti aku kar bi hijan che hai unto de chok che asa bak che song ni chelang thap thot la pu chok che ka do beta asi kar bi lo rata me itu mini se chitim nahi long le philang aphan si ST bhanda kona priority di long le philang bhanda itu priority pina po nona kisong ke lage student dum isu dum ni sung krungi lage ta silang na isi mass rally padolo labangso amas rally ke padolong nilitum ke jongpon bangkalalo prapjin pen asam government pen halabangso lang litum kibinet long ke ciparai pon la pen halabangso 6 communities satu mapan ST status ki PG polong hala sobang alang litum ahin ta cibit drovek nai pusil tum hala dak mangso lulong ki jong ponduk la si jong si hala bangso ni litum ini la bangso rili ki padolong pen alang litum la bangso seng tong alang litum arjuje pulutang te litum ke bang jilang arni bangke pini ko an ma kacesong hala so la anso senil litum kacesong bangke hala so bangke sodak pas litum cesong nang kokko la pen la solong nilihin pen kacuniri kang tung la pen ki jong dam kang tung ko bangke lalo non asam along ri along la bangso ST status ki PG polong ilitum kar biang long sutame bang PML do la pen di mahasalong ta indu ML do alang litum bangke nono bangke amena akhe aphan chiting ni that si haladak assembly long sutame lamit he ta ningji dunde alang litum ameka we ka chikrong anu kang khong ka chikrong alam ka we ka chikrong pen alang litum theng tu theng long ason somdun lo na bangke litum karbia khe ta militum alang litum han tin rem nang kokko la pelitum chijin so meme ilitum la bang plibet IMLA ada assembly long ke chotoy dun ben ta me litum akhe phan nangarja pidun the khe polotang te litum kibang jilangar ni bangke ilitum akhe bangke givir jatwar sa dam bom lu pusindin ta mathada la pen pini litum karbiang long along ta me kaprek ahawar along ke BKC pen chenglong Guwahati Cotton College
la pen prekjam rabhal song pen chenglok missing kaduk aveli tum tribal ahong kothon atum do an tami pini Assam long labang so isu pot penaan ka song dolo suluk suda samili tum kar biang long along bang penaan ing samri su chetheglok sedap penangan atum bangke non ka chisik kacedang ta haipo la penalang litum kematha dam penaan along ke pasik donang kok ta haji la sinilin pen kaduk ave litum song cipu pepin pen helam ta chiwanang nelo dharoma lam ta chiwanang lo BJP lam ta chiwanang lo ili tumjong si tribal puisi jingri pet pen jong si litum chesong thib lo pulotang te halabang so long ilitum ka chesong tami lima pusing lima sada athe non bang ke litum chelang dam lo pulotang te ilitum ka Assam lo bang ke 45 lakhs re tribal pangru pet pen sidame nona 6 communities atuma bangke pangrumpet pen del kutine 2 kutine lang tuma population do jong si ilitum la bangso an wan tatami litum je thakon dak lo pulotang te ilitum non ko an ma kisung ke boy kilong dun de ilitum hanang ke tangre la an so se ilitum bangke ke wanggila ni bangke awidet thangjang ima kusen lilihin to mathada athe non ateng pulotang te ST Plain no ST Hills no non ko kimi ki PG pu STV sedame central reservation lo bangke hulata bangke getok dak ta do al dak tribal pulutang te classification dak dia we tribal pota dak tribal lo ST de ST lo zula solong pulutang te central university pen chenglo central government lo litum rengawar sai pen chenglo UPSC competitive lo as da me litum makhe tumangke dilong jin dia phana ki sak to kogi athenon litum che thekdam long lo non la 5% ST8 10% ST Plain atum phan nang pidas tami litum ka cetang te ke dor de dupi lasi non alang litum apa na pidat lo pulotang te non litum kar biak he ke STH la pen ST Plain atum lo tami litum ke podun de pena ando